Wacha niseme Mheshimiwa Wambogo, naitwa Mwangi, nimekuja hapa kusimamia ofisi. Na tuko na Madam Kagore mwenye alisomea. Yes, he is there, yes. Nituronire no nginya nako kana gaka karorwo koguo niturahe kana gaka kira tureta Dignity Park ina thuruari cia thiini ina thabuni na indo cia gwithamba kure ngenda kuria ni ati to twina bunge haha abunge amathie bunge mathie mone tondu kwina mawatho maingi muno maragiriria uhoro wa kairetu tuonekana uhoro wa kahii no urorwo nigetha ona ria kuraheanwo sanitary towels kana tauro cia iretu thiini wa primary schools ona tuotuhe tuona twatuhe tukaheo kanyamu magahota gwikira ni tuguthi na mbere na kurora policy cia tungi introduce kuria bunge tumenye uria tungiteithia nigetha mwana wa kahina kidagatigwo na thutha nundu family ithondekagwo ni andu eri mwana wa kahina mwana wa kairetu. Ahadi Kenya ngatho ni undu wa initiative yo njega yao ya kuhe airetu itu sanitary towels na cio imwana citu boxers cia gwikira tondu toria tuwe anake ni mariganagirwo muno na kwina complaints ona ithuĩ ta bunge tukerwo no nginya twike undu nigetha support imwana citu.